laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim ya rabbi ihdina as-sirata al-mustaqim يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ومن أطاع الله ورسوله فقد اهتدى ورشد ومن عصى الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه حمدا لمن شرف لغة العرب بالكتاب وسلى وسلم على المؤيد بالصحابة الكرام وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل اللباب صلوات ربي وسلامه عليه إن كان ركن في الإسلام فأنت البانيه يا حبيب الله صل عليك اللهم يا علم الهدى أما بعد يا إخوة الأفاضل المستمعون والمستمعات الكرام أوجه إليكم بأطيب التحيات وأزكاها قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء المقدر عنوان محاضرتنا اليوم إن شاء الله سيدور حول نبذة عن ما عده الله للعصاة في النار. هذه المحاضرة تدور حول ثلاثة نقاط أو ثلاثة جوانب. الجانب الأولى سنبين كيف كان هؤلاء العصاة في حياتهم الدنيوية، والجانب الثاني سنبين كيف سيكونون في حياتهم البرزخية، والجانب الثالث والأخير سنبين كيف سيكونون في حياتهم الأخروية. سنبين هذه الجوانب الثلاثة إن شاء الله إن أبقاني الله إلى هذه اللحظات الآتية. قبل كل شيء أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجهه الكريم بلا رياء ولا سمعة، وكما أسأله جل شأنه أن يجعلكم أيها المستمعون الأفاضلة من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أما بعد، هري ɓawde mi yettude Allah tabaraka wa ta'ala mi du'ano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi hiwro on hiwrango l'islam ngo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi hakkundeji meɗen. haray mi andintina en wondema kala ɗoftiɗo Allahu subhanahu wa ta'ala o ɗofti nelaɗo makko on haray o feewi e hoore laawol ngol. yo Allahu fewnu en. mi andintina en wa kadhalika kala yedduɗo Allah yeddi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko o yeddi ko lorrata hay e goto si wona hoore makko. haray ɗen tori subhanahu wa ta'ala yo dandu e yeddugol mo kanko e nelaɗo makko. haray yewtere men nden hande ko yiiloto yeru ko Allah tabaraka wa ta'ala hoddiri e ko arsikilan e muɗum. haray ko yiiloto ko ɓuccalum seeɗa hum yewtay kun en ko Allahu tabaraka wa ta'ala marani yedduɓe mo ɓen ka yiite jahannam. haray ko ɗum ɗon woni mawdu men on inchallahu si tawi Allahu juutini balɗe otin ha ɗi tanji aroji ɗo. haray mi tori Allah tabaraka wa ta'ala yo waɗu kala konngol ngol mi yewti ɗo tawa ko fii makko mi woni yewtude, hara wona yingo wona nani o waɗa on kay onon heɗiɓe ɓen tawa ko fii Allah woni ko heɗorɗon yoɓira goto kala e meɗen hara ko jannatul firdausil a'la. ikhwatal iman,
كيف كان هؤلاء الأساة في حياتهم الدنيوية؟ الجواب: كانوا يشربون الخمور، كانوا يعصون الله ورسوله بإظهار الطاعة وبإبطان المعصية، كانوا يتعاملون بالربا، كانوا لا يبالون من أي باب من أبواب المال يدخلون، كانوا لا يبالون من أي باب من أبواب المال يدخلون. إخوة الأعزاء، هريك هن بيمبي tawoɓe allah tabaraka wa taala no marani ɓe jahannama ka lahara ton, haray ko honɗum wonno golle maɓɓe nde tawno yiite ngen naatoygol yiite ngen koka teren hunku wonɗen ɗo neɗɗo on faggitoto ko naɓatamo kon yiite, yo allah dandu en. aljanna on kay ko ɗo faggitete fi oti naato e aljanna, yo allah okku en. donc ko honno ɓe laatorno, honno ɓe wurirno ka yani ka hoore leydi ɗo. haray wiɗen yewtere men nden ko toɓɓe tati woni ko yiiloto ma ɗum wiyen bangeji tati. haray toɓɓere aranere nden ko yewtugol ko honno ɓe wurirno ka hoore leydi ɗo. toɓɓere ɗimmere nden haray ko yewtugol ko honno ɓe woniroyta ka kaburuji maɓɓe ñande ɓe nooti noddande subhanahu wa ta'ala. yewtere men yani toɓɓere men sakkitorde nden ɗum ko tataɓere nden haray ko yewtoyten ko honno ɓe woniroyta ka laakara e ka nder yiite inchallah. haray toɓɓere sakkitorde nden no mari toɓɓoy seeɗa hoy en andinay ko honno ɓe yarata taw ka yiite aɗo ɓe naatoyte, e ko honno woni ñaamete maɓɓe on, e ko honɗum woni coñci maɓɓe ɗin ka yiite, e ko honno kadi ɓe woniroyta hakkundeji maɓɓe ton ka nder yiite ton. ajarana allahu jami'an min annar. haray yo allah dandu en fof meɗen naatoygol yiite. joni wiɗen hari ɓe laatnoke ɓe yedda allahu subhanahu wa ta'ala, hiɓe ñaama ko ɓe ñaamiwo, ɓe haajatake ko wonnum e dambugal immorde dambuɗe jawdi ɗin ɓe naatirta fi ɗaɓɓugol jawdi. ɓe haajanoka kadi ko honɗum ɓe nafotono, ko honɗum ɓe masalan ɓe yarayno, ko honto ɓe yahayno, ko honto ɓe yaata. haray ko ɗum addata ha neɗɗo on so suɓali no wuurira ɗo, o suɓali ko o wowla ɗo, o suɓali ko o waɗa ɗo, o suɓali ka o yaha ɗo, haray ñande yawmal qiyamati so heɓoyi goɗɗum ngo ko tawata nano faalirano noon, haray fala yalumanna illa nafsa, haray wo taw felu si wona sala makko, yo allah dandu en. joni noon haray wiɗen ɓe laatnoke hiɓe wano affaire yarugol beere en, wano ñaamugol riba en, wano ko nantata sifa ɗin piiji ɗaɓɓirgo jawle harmuɗe. en yewtay andinen toɓɓoy seeɗa hoy ko addata kon ha neɗɗo on so tertaki ɗum ɗon ko wonata sabu ha o naatoya yiite, yo allah dandu en. haray ihwatal iman, hella ka nahiya riba. alam yakfina qawlu llahi tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzil ba'da a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. alam yakfina qawlu llahi tabaraka wa ta'ala. e yonali en ikhwatal afadila, nde yewtere allah subhanahu wa ta'ala ko yewti ka deftere makko teddunde, wonde ma ɓen yimɓe ñaamayɓe riba, ɓe immoroyta ka ƙaburuji maɓɓe taho, si wonande se ɓe immo ɓe waɗa immo yana wasitay ko koyngal ngal ko taƴangal mawa mo jinna nangata o feeta o yana o immo, o yana o immo. ɗum ɗo hara yonata en, ɗum ɗo to yonata en. alam yakfina qawlu llahi tabaraka wa ta'ala ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha wa dharu ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min allahi wa rasuli. ɗum ɗo yonata en. allah subhanahu wa ta'ala o wi ko onon yo gomɗinɓe, si tawi woni ko laatiki ko on gomɗinɓe alal haqiqa, haray huule allah tertoɗon kala ko heddi e riba, kala ko riba hon kum ɓuri fanɗude, kum ɓuri janɗude. si tawi woni on laatiki ko gonɗinɓe allah, si tawi kadi woni on jaɓaali, haray eɓɓindane haɓidugol e allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo makko sallallahu alaihi wa sallam. ajarana allahu min hada. ko mbo wawi haɓidoyde allah subhanahu wa ta'ala, hay e goto wata dartade subhanahu wa ta'ala. donc ɗum ɗo si wawali e yonude yonali bani adama on, haray ko wiɗen jemma e ñalorma
haray ko ye laaɓodir wona nelaɗo makir noon dina kan ko laaɓodiral haray ko ye laaɓodir e hoore dina Allah subhanahu wa ta'ala kan ko addata ko neɗɗo on ha o soñjoyo yo Allah dandu goto kala e meɗe ñande yawmal qiyama en ɓanginayi piiji ɗin haray yo jama on yaafo haray ko wonɗen yewtirde ko laaɓal reedu hina hay e hunde si wona ɗum ɗon haray na hay e fuf si wona ɗum ɗon ya ihwatal afadila joni noon alam yakfina qawlu rasulihi sallllahu alayhi wa sallam haythu qal الربا 73 بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه سبحان الله نبي صلى الله عليه وسلم بماكي riba ko dambuɗe capanɗe jeeɗɗi e tati ko ɓuri fanɗude e bakkatu e majje ko si neɗɗo pari danki mum ha moƴƴi o noddi yumma makko e dankiti mum la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha et puis allamahu shadidul quwa alam yakfina qawlu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam dirhamu riban wahidan dirhamu riban ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zaniya en centime riba goto mo goɗɗo ñamata mo andi ko ribani no ɓuri mawnude e di jeenoji 36 bakkatu goɗɗo jeena laabi 36 tawa ñaamuɗo dirhamu gooto maɓi en centime gooto e nder riba hare mo andi fi muɗum imo ɓuri on ɗon bakkata joni ihwatal afadila si Allah subhanahu wa ta'ala wi'i neɗɗo so accali hunde kanko Allah e nelaɗo makko on ɓe wonoyay feere kanko e neɗɗo waɗɗo ɗum ɗon on ɓe haɓida o bakkatu ko ahonto mawni ko ɗum waɗi imamuna Malik o landano ñande goo goɗɗo go ari landimo o wi say haray miɗo ari landagol makko honɗum e bakkatu ɓuri mawnude e nder bakkatuji yani junubaji ɗin tigi tigi on tawi imam Malik watamo jaabade ɗon o andi si tawi goɗɗo heeɓi jangganakuɓe foruɓe aray o ɗuɗata huylagol moƴƴa par ce que ɓe posa question ji o wona obligé yahugol wiƴƴito defte fi jaabagol ɗum ɗon imam Malik honɗum o waɗi yontere himo janngude ila alif lam mim haabi rabbi nasi hara ko bita dabburin kadi o andugol ko honɗum e bakkatu Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri mawninde ka deftere makko e ko honɗum kadi yaani e bakkatu tawata oɗo on si goɗɗo faggitike mo haray fayda ala bakkatu ɓattotoɗo on ɗon o ndaari o landoyi yani o yeetoyi landiɗo mo on ɓaaɓe waɗi programme yo ar yontere nde ñande o wi'i mo wondema o ndaari deftere Allah nden nde fof mayre kono o yi'aali bakkatu ɓurɗo mawnude ɓaawo nde shirku martinede to ha hewti yani gollirgol riba donc iwen e nden toɓɓere ɗon joni noon wano yarugol beere ihwatal afadila woɓɓe ko lamitorta ɗo ko innugol Europe no ɓuuɓi ko mawti yara sofina rendu seeɗa hein yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ɗum ta goɗɗo ƴettu ko harmi o sofinira reedu makko no chauffage no woodi ya akhi conci no woodi lamitorgo toyna he mawɗo ndi Europe no wuli sewti wengal ɗo gokko ngaray jangol liɓayoti hein alam yakfina qawlullahi tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzili hein alam yakfina qawlullahi tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzili innal maisir afan innal khamr wal maisir innamal khamr afan innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu yonaɗi en ɗum ɗo ko Allah wi'ata en wondema beere e ko nantata e ɗum ɗo fof e carte e gordo gardare fof ɗum ɗo fof koko harmi ko yen woɗɗito no gasa Allah subhanahu wa ta'ala maloyay en alam yakfina ikhwata al afadila qawlu rasulihi alayhi afdalu salatu wa tazkiya man shariba min al khamri shurbatan lam tuqbalu lahu salata 40 sabahan fa in taba taba Allahu alayhi fa in aada lam tuqbalu lahu salata 40 sabahan fa in taba taba Allahu alayhi fa in aada kana haqqan ala Allah an yusqiyahu min radiqati al khabali yawm al qiyamah ajarana Allahu min hada e ɗum ɗo yonaɗen ihwatal iman tawata ko neɗɗon ko mawiya jangol no woodi nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam mo yari beere hara ko woɓande wotere Allah memantamo julde nde o juuli embere balɗe duuɓi on no balɗe 50 embere balɗe 50 Allah memantamo julde nde o juuli so tuubi Allah yafotomo so fillitike kadi ɗiɗaɓum o yari Allah memantamo ɗon kay e nder balɗe 50 julde nde o juuli so fillitike ka tataɓum
haray woni haqqe e dow Allah nde o yarnoytamo ko wiyete ko radikatul khabal ɓe lanno kon ɗum wama radikatul khabal ya rasulallah qala a'saru ahli nnari ko ƴiiƴam e mbordi e kala ko siiwoto e sumuɓe ɓen ka yiite e yimɓe jeenaynoɓe ɗen ko yaltita kon ka awraji maɓɓe hara no waɗa nokkugo ka ɗum dewa ko ɗum ɗon ñeɗoyte adde neɗɗo on yara ɗum ɗon ihwatal afadila sabu tum surɓande wotere joni noon wama baalukum ko honɗum woni miijo mon e neɗɗo duumiɗo no yara beere hara o ala accitude ɗum ɗon naafi yeeyugol sifa ɗin piiji donc haray ihwatal iman haray wakkilo ɗen selen ɗi piiji ɗum ɗo on ko Allah harmini ko neɗɗo on hayso o feƴƴini yo eto siko jangol woni mo warda yo wakkilo ɗon kono taw memu ko harmi ko si tawi woni hara joni kay ko hella masalan wano neniraɓe men ɓen ko nanta sifa ɗin piiji ko honɗum addata joni e yiiɗo ɗi piiji ɗo ko ɗiɗo addata ha otin memoya yiite ngen par ce que ɗo e yewti ɗo nelaɗo sallah sallam ɓe yewti en wonde ma otin o memoya yiite ngen si tawi o accali ɗum ɗo ha o maayi alqur'ana kadi yewti en wano télé makko te sonnaɓen kadi haray ko honɗum woni nder ton kadi e nder piihum seeɗa kon ƴetteten feƴƴen haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honɗum ɓe maaki sinfan min ahli naari lam arahuma yimɓe catégorie ɗiɗi façon ɗiɗi ko yimɓe jeeyaɓe yiite ɓe maaki kamɓe noon ɓe yaali ɓen ɗon ko honɗum woni ɓe yi'aali ɓe joni masalan ɓe yaltaali fewndo zamanu maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki feccere aranere nden qawmun ma'ahum siyatun ka adnabil bakari yadribuna biha nnas ƴetten ko haaji me woni kon e mum wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila lam yadkhulna aljannata wala yajidna rihaha fa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki ɗi feddeji ɗo ɗiɗi ko yimɓe yiite kono kamɓe ɓe yaltali ka zamanu maɓɓe haray fedde aranere nden ko yimɓe jogiiɓe wano paataji ko nantata e bedoyi wano ko nantata e cokko hara no tooña yimɓe nanga e luubagol ɓe ni tum e hoore tooñe donc par ce que ko ɓokkoy ma ɗum ko wiyete kon bedoyi ara ɓe nangi e luubagol yimɓe e hoore tooñe watti ɗon ɓe maaki ko sonnaaɓe holuɓe yani holtuɓe kono yiɓe holi masalan waɗi si wingin tew coñci kañum e garderobo on tew coñci kono hay e gotol ala nafowol sonnajo on ala hay gotol surrowol sonnajo on haray ko yewteten fo wallahi wonkiji ɗi yiɗa ɗum ɗon kono noon haray ko malaɓu nden ikwatal afadila haray miɗo torineniraɓen yoɓe yaafo eɗen andi kam ene wonɓe ɓen ɗo ko wonɗe yewdi ɗo fo Allah subhanahu wa ta'ala no dandin e fi muɗum ko wonɗe yewtirde ko fiye yeeto ɗimmoɓe men ɓe tawata senotako ɓen ga ɓe tata ɓen anda ɗi piiji moƴƴa haray ko ɗum waɗi siɗe yewde ɗum ɗo inchallah mo kala men ko dowa ɗum yettinde ɗimmojo mum on donc ɓe maaki ɓe sonnaɓe ɗo ko marɓe coñci kono tawata ɗi nafataɓe hay hunde ɓe maaki salaji maɓɓe ɗin no wayi wano juugeje ngeloɗi andi ko ɓe morotoɓe waɗa ƴubajeji ni ma ko nanta sifa ɗin piiji ma hippo kufuni ara ko kufuni wongin wa leeɓi sifa ɗin piiji haray ko ɗum nelaɗo sallah sallam woni jopade ɗon oti yaltina sala mum on haylo ka yaatini donc on andi ɗo ihwatal iman si tawi woni goɗɗo ɓawde Allah tabaraka wa ta'ala e nelaɗo sallllahu alih w sallam harminde beere harminde ko wiyete ko riba harminde o moragol ni accita yalta ka yaati joni noon ceernojo go o ñeñinanima ɗum ɗo wi'ima riba no dagi o ñeñinanima ɗo ha a jaɓi ahi ɓaawo ayeji Allah subhanahu wa ta'ala ɗen fuu wano ɗo joni ko lamitorteɗo joni ko innugol ɓay on acca hakke ɓay ko malaɓodiren hay si tawi woni e ko anɗen ko tigi tigi o lorray neɗɗo ñande yawmal qiyama ko ma yewten hay so tawi woni wonkiji ɗin aña yewtuɗo on na probléme haray ko fi Allah wonɗe yewde inchallah muqaddir haray wiwgol ɗo joni exemple otin ɓeygure nden ɗuuɗi ɓiɓɓe jeego ɓiɓɓe joyi e jeeɗɗo yo yahu ñawlo suudu ñawlora ɗo riba goɗɗo go yaha yeetomo kanko ɗum ɗum ɓay tun ko fi ɓeygure ma nden haray no dagi otin danko ɗum Allah taw hara no dagi ko Allah subhanahu wa ta'ala sina ɗum wallahi haray o ɗaynima kafen en yewtay haray ko honɗum addata neɗɗo so ɗoftike goɗɗo e hoore piiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala harmini ɗin yi en konto ɓe waynodirta donc ɗo noon joni neɗɓe yewtuɗon kala ustasijo wiiɗo maɗo ɗum ɗon no harmi goɗɗo yaɗo he selu ɓen koye ustasi ko sonjugol tu yimɓe ɗo ɓitna gurdam maɓɓe ɗan Allah ko suti ko annuye on ko diina kaka ɓernde siko sonnajo kay o ina tigi tigi on haray sonnajo no wawi morade rasta taw tun o taaray
on woni nafa o morade rasta o tara kadi rasta on kañum tun no harmi o tin taari o tara o donc ɗum ɗon no harmi milaaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki la'ana allahu lwasilata walmustawsala allah huɗi tokkuɗo o tokkanaɗo o ceernojo goo noon fii tum wonkiji ɗin no yiɗi ɗum par ce que mi haalana on ihwatal iman wonki no yiɗi neɗɗo ñeñinanowoki eko ki faala kon inna nafsa la ammaratum bisuwi wonkile ko yamiray ɗum jommum ko boni wonki naɓata goɗɗo ko allah subahana taala yiɗi donc ɗo noon si tawi tu woni en jaɓali ko allahu um wi en kon en andoye yawmal qiyamati ko hombo e ɗi feddeji ɗo ɗiɗo mari gonga wi'oɓe ɓen ñawlorgo riba no harmi morago rasta no harmi ɗum ɗo e ɗum ɗo no harmi ɓeeɗa kañum ñeñina inna ɗum ɗo kañum na probléme ko ni e ni adda ɗon ɗuma dina kanko newi ka allah ko yaafotoɗo inna allah yahfiru dunubu jami'an gasi yafade probléme waɗete ɗum fimu kanko mo sutimo jenti en tawoyemo kadi yawma naqumu li rabbil alamin ñande daranoytoɗe yeeso allah subhanahu wa ta'ala joni haray nantaqilu min hada janibi ila janibi athani nubayinu huna aidan kayfa sayakununa fi hayatihim albarzakhiya haray en ɓanginayi ɗo seeɗa inchallahu kadi ko honno ɓe yedduɓe allah laatoroyta ka kaburuji maɓɓe ñande ɓe nooti noddandu allah tabaraka wa ta'ala sayakununa fi quburihim fi diqin wa dhulumatin wa adab la shakka fihi mo etike ɗo ha wonki mum sortike tawi o yeddodiri allahu subhanahu wa ta'ala o famodira e allah subhanahu wa ta'ala himo waɗa ɗo ko o faala haray yo fellutu ko tongi yiite ngen huɓɓede ko o wallinede ka kaburu makko yo allah subahana taala o dandu en sabuniraɗo sallah sallam ɓe maaki alkabru imma rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufari naari kaburu ko soit ko nokkure masalan gayka jeyaka e gaykaji aljanna ma ɗum beeli aljanna ma ɗum gayka jeyaka e gayɗe yiite yo allah subahana taala o dandu en joni noon haray ayaji qur'an no yewta en ko tabintini hi si neɗɗo maayi wondema haray no wodanimo lette ka kaburu so tawi woni ko yedduɗo allah subhanahu wa ta'ala laysa adaba alqabri aw na'imuhu aw ma yaqa'u fihi min su'ali almalakaini mimma yanfihi alaqlu salimu aw yuhiluhu ala masalan nemaji e lette ko wonata e kaburu e kala ko yowiti e mum e lande mala'ika ala neɗɗo tawowo no mari haqqille wawowo yeddude ɗum ɗo par ce que ko reyel koko waɗata waɗi kadi bi tajriba hay goto wata yedde ɗum ɗon sina hara ko faqidul aql kama qala cheikhu jabirin aljazairi hafidahu llahu wa ra'ah qala inna an-na'im yara ar-ru'ya mimma yasurru lahu wa yataladhdhadu biha al-amru alladhi yahzunu in huwa istayqadha wa kama yara ar-ru'ya mimma yakrahu wa yasta'u laha wa yaghtam الأمر الذي يجعله يحمد من أيقظه لو أن شخصا أيقظه فهذا النعيم أو العذاب في النوم يجري على الروح حقيقة وتتأثر به فهو غير محسوس ولا مشاهد لنا ولا ينكره أحد فكيف ينكر إذن عذاب القبر أو نعيمه فهو نذيره تماما انتهى كلامه حفظه الله haray cheikhu jabiril aljazairi o yewti e yewtere makko yo allah subahana taala on ɓeydumo renugol waɗa joddi makko hara ko joddi aljanna ara ko jannatul firdawsi o wi wondema lette kaburu ma wi en joni wano neɗɗo himo waalo o hoyɗa ko welatamo ko foti ko o faala ka o waali ɗon haray ko honɗum e hunde wawata mo suninde ɗon ko si tawi woni o fini ka ɗoygol makko par ce que ko welatamo koko o faala koko yiɗi woni jide ka koyɗol makko yilti o wi'i kadi wondema wano neɗɗo yirata noon ka ɗoygol mum ko o añi hara wonki kin sonjora e ɗum hakke ko tawi kon hara ko masalan ko ɓitti kon e fe koyɗol ngol wonki kin ki tampa e fe muɗum wonki kin doga ɗoygol ngol o wi'i wondema fiyake ma ɗum affaire waɗay ɗo ha kanko neɗɗo wonɗo hoyɗude ko hulɓini kon o yetta kala neɗɗo findinɗomo o jarna kala neɗɗo findinɗomo si tawi hawri goɗɗo findinimo o wi ɗiɗo noon nemaji wano hoyɗugol ngol yi'a ko welata ɗum e lette wano hoyɗugol ngol ko mettata ɗum o wi ɗum ɗo no battina e wonki neɗɗo on e hoore ɗum en memata hiɗen jaɓino no existe kono en memata ka en memata en yi'ata kadi
kono hiɗen jaɓi wondema goɗɗo no hoyɗa ko hulɓini no hoyɗa kadi ko welata ɗum. O wi hay gooto kadi masalan yeddali ɗum ɗo wondema no yi'e. O wi ko honno no yeddirte wondema ñande yawmal qiyamati, si goɗɗo yeddi Allah o maayi o heɓa lette ka gaburu makko, so tawi o jaɓani Allah o famodiri e Allah, so o maayi o heɓa nema ka gaburu makko. donc wawata haɗum ko ma hoolo ɗen ayo haray yaqulu tabaraka wa taala fi muhkami tanzil ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هري الله تبارك وتعالى ويوتي إن وندما كهلو وندما نتو يدو الله كوكا ملائكة بن أراني وونكي مكو كيندون كودون ديرتي مان أفوتو تهبو لتدين الله وي سايئوي هرا أي أينو ñande ɓe malaikaɓe arani ɗo neɗɗo yedduɗo Allah hay ɓe lappa mo hiɓe piya becce ɗen hiɓe piya yeeso ngon ɓe inna hande a dekkay lette sabu ko laatinoɗa kon hiɗa yedde Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo holli wondema e jaaka malaikaɓe ngari ɗon wuri o memali gaburu ndun o fuɗɗama bantede o fuɗɗama tampede hara malaikaɓe no inna ya ayyatuha nafsul khabitha ikhruji ila ghadabillahi wayi wonki soɓuki yaltu e nder luɓande yaha e tikkere Allah subhanahu wa ta'ala. si tawi woni noon ko wonki gonɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. haray ko ɗum neɗɗo wiyante yo Allahu en nanin en sifangol konngol ñande feƴƴinten. donc en holli en ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ɓanginani en ɗo wondema e ja neɗɗo on ko ka o fuɗɗa ɗum nangede ko ɗon directement o heɓata lette ɗen. haray won Allah subhanahu wa ta'ala o yewtiri kadi e aya goo walaw tara idi dhalimun fi ghamarati lmawti walmalaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum alyawma tujzawna adhaba alhun dhalika bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq wa kuntum an ayatihi tastakbirun walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. wono Allah subhanahu wa ta'ala o yewti en kadi aya go o wi ñande yi'ata ɓe yimɓe toñuɓe sabu yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala malaikaɓe no ari ƴettugo ruhuji maɓɓe ɗin hara ɓe fonti juuɗe maɓɓe ɗin hiɓe lappa ɓe ɓe yaltine wonkiji mon ɗin hara ko durtugol wamo ƴetti jankoye fempi ma suudi e janko hara ko poyntije ƴetti daasi e tew donc wonkiji ɗi yaltida e kucce tew hara Allah subhanahu wa ta'ala hara malaikaɓe no yeetoɓo wonde maɗɗe koko wonɗa tampinede ɗo ko sabu ko wowlaynoɗa kon e dow Allahu subhanahu wa ta'ala konko tawata ko fenade fus. Allah wiya ɗum ɗo no harmi an ñeeñina wi'a no dagi. Allah wiya mi faalaka ɗum ɗo goɗɗo jooɗo ɗo wi'a kañum Allah subhanahu wa ta'ala on ko yaafotoɗo bakkatoji ɗi fof kono noon ko liman taaba wa amana wa amila salihan. haray ko wonande ɗum ɗo wona deppitagol e ko harmi kon oti nanga inugol Allah subhanahu wa ta'ala ko yaafotoɗo. ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala wi aya go waylul li kulli affakin asim yasma'u ayati llahi yutla alayhi thumma yukhirru mustakbiran ka an lam yasma'aha fabashshirhu bi adabin alim. Allah wi bone wodani ɓe yimɓe ɓe andanɗa hoore mum no heɗo pas ayeji Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo no harmi yirtoɓe deppito e bakkati ko ɗoni kon e mum. Allah wi weltiniri ɓe no wodani mi yiite hulɓinige ajarana Allahu minan nar. donc en tini wallahi ikhwatal afadila haray tagaɗo no wallini goɗɗo ñande yawmal qiyama. ñande yawmal qiyama tagaɗo no mari ko yiya ko ɗum si Allah no wiya ayaje makko sanurikum ayati fala tastajilun. mi holla on ayaji an ɗen o taw hawju na wi ko ɗon mari argument ji on deviya e waɗon ko falɗon kon sanurikum ayati fala tastajilun. e aya goye mo inna sanurikum ayati fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyana lakum annahu alhaq. min hollay on ayaji amen ɗen ka seraji fof yi on preuve ji tawata ko waway ɗi on wallitade ha gomɗi noon Allah min holla on kadi mandeji ka wonkiji mon onon tigui
ha faamon andon wonde ma hi ko alqur'ana yewtata ko gonga dum wona taali wona tindini kono kadi hollata en wonde ma haray wonde ma bi tajriba haray lette gaburu no wodi waden qissa non ko rabbidi tabiti e qissaji wonde ma goddo go jaajiraho makko feƴƴinno be yahi wattingol mo bay be yahi be wattini mo hangasi e nder ko be ombitata kon tay o yana wadi bedo mum on yani portefeuille makko on ka jifa makko donc e nder ko be ombitata kon o uggino o watta piiji din o andali bedo on yani ka nder kaburu ton be ombitide e mudum tay non ko woni importance no ka nder bedo makko ton donc bay be hewtiti ka suudu o memiti o dabbiti hawronto o yaali o anditi bon ko honto o sakkiti dum annagol bon anditi ko jaaja makko be yawno wattingol imo andile o golluno ton o kuru karanni o wadano attention e ko woni kon wadde donc o dabbiti hawronki o andi ko ton tikiti yon ka Allah subhanahu wa ta'ala ka hollugol en kadi wonde ma évidemment di tajriba re lette gaburu no wodi donc Allah anditi mo yo yahu ton o yahi o ati fewndo ka o wonirno don ka wonno on bitirde donc atugol makko ha seeda o tawi gaburu jaaja makko ndu hubbanoma yiite ɓay o heyi ɗum ɗon o dogi himo wulla o ari ka yumma maɓɓe o ini nene ɓelande mo tako noon ɗawlude o nene mi jeejiri on fi Allah yeetelan ko no jaajan wonno wadde ɓeyni ko fi on ɗum yeetolan ko ɗum yiɗa ton o inni fi Allah yeetelan tun ɓeyni ɓe woltatina o yeeti ɓe ko non o inni min bedo am majjuno to mi yehi ɗaɓɓitugol mi asi tun gay kun seeɗani mi tawi yiite no huɓɓa ka kaburu makko nder ton na ɓawoga yiite ala nokku surude kono nder ton tawi yiite no nder ton on tuma yumma makko inni jaajama hari hay hunde mi anda tigi tigi ko tawata himo wadde ko hulɓini bakkatuji si wona tun miɗo andirnomo sonhu o nettinayno waɓutu subhanallah o nettinayno waɓutu simple man ɗum ɗo ɓe wiyani ɗon ko mutabarrija ɓe wiyani ɗon ko mushrika ɓe wiyani ɗon ko ɗum e ɗum ko wonde makko o nettinaynoɗo waɓutu si o juula ɓe wiyani kadi o juulata yaka seede men ene wurɓe Europe ɗo yay kotal a fadila wallahi ɗum ɗo no hulɓini kayfa naf'alu bi anfusina yawma naqumu amama rabbul alamin konno geyditen salaji men ñande daroɗen Allah tabaraka wa ta'ala almaliku huwa Allah almaliku huwa Allah alqadi huwa Allah alhakim huwa Allah daroɗa yeeso makko fi justification konno geydeten salaji men wano wonɗe wiirde ɗo ni enen hiɗen fini développement ari ko ni e ni nangen e ƴaɓɓugol piiji ka dewiren yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyden wallugol ya ikhwatal afadila la budda an nattaqi Allah subhanahu wa ta'ala يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله سبحانه وتعالى يوتي كده آية وندما sitawoni maynden ari neɗɗo on ka o ɗeɗɗa ɗon o inna Allah mi torike ma yiltan aduna mi ndara tawi woni mi regilay kala ko mi wedditino e muɗum Allah wi kalla innaha kalimatun huwa qailuha ɗum ɗo ko konngol ruttetengol e wowruɗo ngol ɗon e fi wa min wara'ihim barzakun ila yawmi yub'athun no ɓaawo maɓɓe ko wiyete kon wirngallomin no ɓaawo maɓɓe ko tata ko wiyete kon heedode kala étape mo ɓe feƴƴi ɓe wawata yiltode hande kay ɓaawo ndaare ɗo est ce que goɗɗo so woni ɗo hande bobo hum wonko ladde wonno kam mi woni ɗo ni miɗo wawi wontude hande bobo hum laday kon ko minal mustahil mi wata wonde ɗo hande bobo hum kon 10 ans mi wata wonde ɗo bobo hum kon 15 ans kala ka otin feƴƴi hare hande kay lanni ko annaban tum haray ko hande kay ko yeeso yeeso tum woni yahude haray kama qala sallallahu alayhi wa sallam fi hadith inna al abda ida wudi'a fi qabrihi وتولى عنه أصحابه فإنه ليسمع كرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسول فيقال له انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعدا من الجنة فيراهما جميعا
وأما المنافق أو الكافر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت فيضرب بمطارق من حديد ضربة فيتيه سيحة يسمعه من يليه غير الثقلين. إلى صلى الله عليه وسلم بماكي كهول إن توزر لفت نت وهبا إذا كقبر ما كسو يدي الله سبحانه وتعالى بماكي نت وسو ولي نام كقبر ماكو ولي بمو بنسي بماكو فمي ماكو نوني كالاكو أري واتنغول لا دو ماكي وتولى أصحابه دمو بماكو بنهجتي وإنه لا يسمع كرعني آلهم دونو روني دونو نند هيتو فادي واتيم بمو بن أتاه ملكان directement malaika be dido ara fayuku idanihi be joddinamo fayaqulani lahu be wi anamo ma kunta taqulu fi hadha rajul kun wi ayno da e o neddo wi o gorko yani dum ko nelaado sallallahu alaihi wasallam si hawri ko gomdindo Allah o wi ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu mi seeditike wonde makko o nelaado Allah ko jiyaado Allah ka wonta dum do malaika be dido wi anamo ale yejiti be tournanamo don écran hum ala be addori parce que ko transmission direct wadete be inna ndari jullere ma wonde den ka der yite Allahu chansindira ni ma den don e jullere go ka aljanna Allahumma ji'alna minhu. Donc directement o yiya jullere ma ko den ka yite parce que kala neddo haray nato wo yite o nato o aljanna no mari place ji diddi mo mari place ka yite mo mari place ka aljanna so naati aljanna o ronay place goddo wondo ka yite naato do yite on rona place wondo kanko wondo on ka aljanna ka der yite ton kadi tilka aljannatu allati uritumuha ko aljanna do non oti jonne place mo ha gata Allah wa tilka aljannatu allati uritumuha ko dum do no woni ko men préserver no on do fi parce que on famondiri e amen tigi tigi on me weltani ke on ko sadi mon ko toli woni re hella do siko bandirum dum kay o wi ane ko dum do woni ko beydata yetta gebal makko ngal ha gasa o beydane kadi lette go wan Allah ino kullama khabat zidnahum sa'ira dum ko beydete dum donc nera sallallahu alaihi wasallam be maki tay ko nafiqiru ma dum yeddudo Allah subhanahu wa ta'ala be lando mo kon dum woni avima e o gorko arnodo nelaado o wi'a tigi tigi mi anda mi laati mi do wolayno ko yimbe be wolata ko be na tigi tigi awa andata hande amaleta ke do hande a jangano kadi e puis fa yudrabu bima tariqa min hadidin darbatan be ƴettara be addori ko wiyete ko martoje yite be lappira mo dum don hara ko jande tappande wotere so haati don kala ko woni takko makko ko don fo nanay so na yimbe jinna wurbe ben hakke ko woni ko wullude tampere den yo Allah subhanahu wa ta'ala on dando en dum do wa qala aidan fi hadithin akhar idha mata ahadukum urida alayhi maq'adahu bil ghadati wal ashi fa in kana min ahli al janna fa min ahli al janna فإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة رواه البخاري. بما كدي وندما نيدو سيتاي غودو e modo maayi Allah subhanahu wa ta'ala o webitane mo place makko on bimbi e kikide haram o webitane don si tawi woni ko jeyaɗo yimɓe aljanna aray ko ɗum kadi ko nema o wona hollede mo utana fénétre hum direct ka place makko ka aljanna mo neminade ɗon si tawi kay hawri ko yedduɗo Allah subhanahu wa ta'ala mo uddana ɗon kadi tiyowol ko ñamira ɗon yiite ngen yo hañande Allah subhanahu wa ta'ala on immini tagore makko nden donc o wi'e ko ɗum ɗo woni place ma on hañande imminaɗa ɗo donc évidemment ihwatal afadila hooloɗen hoɗɗoɗen wallahi l adim wondema lette kabru no woodi lette mayde no woodi itti e sikki kañande o tintawi Allah tabaraka wa ta'ala en hewtay ɗo joni inchallah muqaddas donc en tini ɗo tigi tigi on wona hollugol wondema laɗo sallah sallam ɓe makade du'a maɓɓe allahumma inni
أعوذ بك من عذاب جهنم ماذا يلي ومن عذاب القبر نلا تريد صلى الله عليه وسلم الله دنا لت جهنم دنا لان كدي لت قبر donc ɓe maati kadi hiina marra bi rajulayni ɓe feƴƴiri tawi worɓe ɗiɗono ka wattina fa qala sallllahu alayhi wa sallam innahuma yu'adzabani wama yu'adzabani min kabir aw fi kabir thumma qala bala fa amma ahaduhuma kana yas'a binnamima wa amma al-akharu kana la yastatiru min bawlihi rawahu al-bukhari ɓe maaki kadi wonde ma tawi ñande ko kamɓe sahabaɓe ɓe seenade ɓe feƴƴiri ɗon e berɗe go tawi woɓɓe no wattina ɗon ɓe feƴƴi ɗon tum ɓe maaki yimɓe ɗo ɗiɗo no lettede kono ɓe ala lettirede ko satti yiltiɓe maaki wi kala ko goɗɗo lettira haray tigi tigi koko jalɗi mana haray koko jalɗi ɓe maaki amma oya o laatino ko waddidirowo ko kala ko yewta ko eggingol yewtere nde wiya oɗo wi ɗum oɗo wi ɗum sowdo oɗo sowdo oɗo kala ko wolata ko wolu publiquement hara foppu nanayi hara nawti yahuɗo contamina yimɓe ɓen fof wiya ɗum ɗo sowdo oɗo hara noon mi nanirali ka yaati ko an tummi yeeti ko ɓay ko engiɗo ɗum na haala wono sinna hara ko gundo hara na ko boni oti woni wowlude donc ɓe maki ɗiɗaɓum ɗum hari o laatnoke o suuɗitotako ndemo hibba ndiyam ndemo yahurugo togoso laare ihwatal iman saabu ɗum ɗo tum o memi lette gaboru ko suuɗitotako kon ndemo hibba ndiyam o hibba ndiyam kadi en même temps feccere nden fof otin wattita nder ton civilisation mo innete mo joni goɗɗo no fini tuma julɗo kadi seni ka hurgo tawata ko ɗumannagol ton ha hunta haaju mo gon ƴetta ɗum hara hay hunde ƴettali ndiyam seenorani tum wallahi ɗum ɗon hulɓini yo Allah subahana taala dande haray ngal pinal ɗon ko pinal ɗanagol noon haray na pinal noon few wallahi na pinal noon donc haray holli en ɗo wondema lette kaburu no woodi yo Allah subhanahu wa taala on dandu en danda kala julɗo ayo haray wono wiirɗen noon si tawi woni neɗɗo o jaɓaɗi famodirde ɗo e Allah subhanahu wa taala haray anditen mayde nden ko feede alande aray ɗum ɗon ko ootin hooli hoore mum o mayde nde nde aray wono ari e qissa wono ɓayi malakal mawti arani nene maryama alayha salam yumma annabi isa ɓay woni malakal mawti hewti o wi assalamu alayki ya maryama sa'ima qalat maryam man anta fa inna jildi qad sha'ira min sautik wa tara aqli min haybatik qala malakal mawti ana alladhi la yarhamu as-saghiru li sighari ولا يكرم الكبير لكبره وأنا قابض الأرواح فقالت مريم يا ملك الموت أزائرا جئت أم قابضا قال فاستعدي للموت فقالت مريم أفلا تأذن لي حتى يرجع حبيبي وقرة عيني وريحانة قلبي وثمرة فؤادي قال ملك الموت إن ربي أمرني ألا أزيل قدما عن قدم حتى أقبض روحك في موضعك هذا مريم عليه السلام malakal mawti ari wi mi salminima ko ayyo maryama horuɗo hitto wingi ɓaawo salmini taho tawi naasifa ko goɗɗo salminta ɗo e jongalle ma ɗum ka goɗɗo goni tuma salmina sembul ɓaawo salmini nene maryama ɓe maaki ko hombo woni an o wi'i ko hombo woni an haqqille an ɗen fuu dogi sabu
ɓuri biike yani fondo an o fu martiti sabu kulol mangol kañum kadi e mirimma on hay ko an woni hombo hontuma malakal mawti inni wondema haray ko min woni mo yurmirtaake paykun sabu fanɗugol makko mi teddinirta mawɗo sabu himo teddima sabu duuɓi makko maymo mari jawde maymo laami o wi nene waɗema maki joni noon mi landoma ɓay mi andi joni golle maɗen joni noon ko ƴettugol arɗa wonkiki nga ko salmingollan hiwrolan tum yettalan laare ko jaabi o innaɗo hii ko ɗum mi ari o inni fasta iddi lil mawti wonu traite c'est à dire mi aranima nokku solution ala nene marema inni gatimi jaɓi ɗon kono est ce que no joni a newi nantalan netnanalan gokkum ha ɓiɗɗo an on ara ɗum ko annabi isa himo yalti ɓuuɓe nan gite an ɗen kanŋe an ɗen wallinanaɗolan ɓernde on dinɗe ɓernde an ɗen acca ha o hewta no si ƴettitami ko ɗum malakal mawti jaabi o wi allah yamirilan nde mi ƴettata teppere mi watta e wonde ha mi ƴetta ruhu ma on ka wonɗa ɗo kadi hay nokku a busata kadi nani goɗɗa pottare yahaga dankiɗa ma ɓattoraɗa déplace o non ko ɗum ko ɗum si allah subahana taala wi e ayaji alqur'ana la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un andi ɗon ko wasi o falno ka yewtugol annabi yita goɗɗum kono allah wi neɗɗo o nangaɗon wodi ko nangaɗon koye voyage o woni foti kaka makko ɓe o faala yidde no yahi voyage no yalti négociation ala lan yuakhira allahu nafsan ida jaa ajaluha allah nettinanta wonki silajal makki on ari donc wano yimmowo wiiri noon o inni fa huwa almawtu ma minhu malajum wala mahrabu nu'ammilu al-amali wa narju nata'ijuha wa nabni al-qusuri al-mustakharati fi al-hawa wa fi ilmina anna namutu wa nakhrabu yimmowo goto o wi nde e mayde doɗirgal ala laaworgal ala marorgal ala immorde e mayde nden o wi ɗe yelo yelaji ɗen habbi résultat maji ko honɗum waɗeten e majji hiɗe maha étage e kuɓeje juutinen ha dow hiɗen fellitile wondema en feƴƴinayi re en few tawata fime woletake hande kay donc ihwatal iman hatay ko ma gonɗinen allah subhanahu wa ta'ala wakkilo ɗen jogoɗe wonkiji men ɗin haray ko ɗum ɗon tum wawata en wallude yo allah subhanahu wa ta'ala newinan en ɗum ɗon okka en iman donc haray en andi ɗo tigi tigi on évidemment haray lette ƙafuruɗen no woodi haray nantakilu min hada janib ila janibul akhir haray iwen en ngal ɗo be yani ɓen bangal yahen e bangal sakkitoral ngal ɗum ko tataɓal ngal kayfa sayakununa fi hayatihim al ukhrawiyya ya ikhwata al afadila la budda an nu'mina bi anna li hadhihi al hayati ad-dunya sa'atun akhiratun tantahi fiha wa yawman akhiran laysa ba'dahu min yawm thumma ta'ti al-hayatu ath-thaniya lidar al-akhirah فيبعث الله سبحانه وتعالى الخلائق بعثا ويحشرهم إليه جميعا ليحاسبهم فيجزي الأبرار بالنعيم المقيم في الجنة اللهم اجعلنا معهم ويجزي الفجار بالعذاب المهين أجارنا الله من النار harayko feccere feere ala ihwatal afadila nde gumɗinte
haqqille ma pellet no woodi leere no woodi minute no woodi seconde ka hoore leydi ɗo tawowo on ɗum si wi kem hande kadi haray ala seconde ɓaawo on ɗum felliten aroyay kadi ñalaande nde tawata nden ñande si weeti maasi neɗɗi nden ñande ñallal arawta ɓaawo ngal ɗon hande kadi haray lanni haray séjour men on ɗo o lanni fellitanen salaji men ɗo séjour ji men ɗin ɗo ko limité jonno si séjour goɗɗo limité bonnanimo séjour illimité haray wallahi l'adim haray haqqille makko ɗen o gollitirali ɗe inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid wa fi ayati ukhra inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha haray o gollitirali haqqille makko ɗen donc haray ayeji alqur'ana no tabbintina hi wonde ma pellete iwete ɗo yaqulu tabaraka wa ta'ala واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا الذي درنgan ɓattike fodore gongane nden ɓattike sinde hewti ayi ay directement hinde puttina gite yimɓe ɓen tawatta neɗɗo on fonda e mokko bahimo partini gite ɗen a sikkay ko goɗɗo wo anda fi muɗum wiya ceerno en haray ɗe gite mo noon udditi seeɗa tawa neɗɗo nanata ɗum ɗum taskas yani fermita gite ɗen purtina ɗe ta ɓe wata ɗumannade wono allah subahana taala yewtiri aya goo o wi wala tahsabanna allaha gafilan amma yamalu zalimun innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi l absar muhdi'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa haray allah subahana taala o yewti en kadi wondema wota a miijo ɗo sikko allah no wedditi e ko wona waɗede kon ko bandiru waɗata ko tooñowo waɗata ko yeddowo allah waɗata allah wi innama yuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi l absar allah ko nettinani ɓe ko ha ñalanen nde gitte purtinoto e mum e hoore ɗum haray ɓe ƴollini hiɓe rondi salaji maɓɓe hay goɗɗo suusata ndaaride ñano ñaamo ndaarita nano kadi la yartaddu ilayhim tarafuhum wa afidatuhum hawa har ɓerɗe ɗen no hulino no pippitta kulol hakke wallahi ihwatal iman nden ñande ko hulɓini kon ɓernde neɗɗo on yedduɗo allah subahana wa taala o hullay ha ɓernde nden déplace oɗo nde ara ha ka dande ɗo nde faale yaltugol cento ɗen allah no yewtay o wi wa andirhum yawma al azifati idil qulubu lada al hanajiri kadimin وما للظالمين من ولي ولا شفيع يطاع الله سبحانه وتعالى وي wonde ma hulɓinirɗe ñalande ñande tawata ɓerɗe ɗen ɗe hulay ɗe iwaka nder ka ɗe woni ɗon ɗe déplace o ɗe ara ha ka dande ɗo ɗe faale yaltugol kono tawa yaltotako bani adama ko huli kon ka o fokkiti ɗon darngal ko suti kon e conséquence taw ko feƴƴini kon gataw fewndo o maayata haray himo andi pellet haray ka o hokkiti ɗon ko achaddu ko toon ɓuri hulɓinade donc fellitanen salaji men ngal darngal ngal daroto iweteɗo yahe ka allahu subhanahu wa ta'ala yahe ton kadi wono allah subhanahu wa ta'ala o yewti e aya go kadi oyni iqtarabati sa'atu wan shaqqa al qamar darngal ngal ɓattike
haray tigi tigi on hay hunde ala ko goɗɗo feƴƴina hande kay ila non ɗum wi'a heɓi duuɓi ko tawata heɓi wulure e kelke ila Allah subhanahu wa ta'ala on wi iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar haray darangal ngal ɓattike lewru ndu seekike donc haray enen ɗo ɓe wi'a ɗo ɗum anna siwa ko ni eni comme jeune mi waɗa wi an on wi ma on akhi geru utilisamo ko Allah tabaraka wa ta'ala yiɗi yarli paske mahma umirta fi hadihi dunya al-gharrara la budda min al-intiqali ila dari al-baqa'i ko embere ko wurnaɗa ɗo akhi fellitana salama ko a iway ɗo feccere feere wo ala hewtoya ka galle tigi tigiji ka galle luttayde soit galle yite ma galle aljanna yo Allah arsuken galle aljanna donc haray en andi ɗo wallahi hakke ko hulɓini kon ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi wonde ma buubo on hande jibina kon hande hoore makko nden fof rawna pen puri sabu ñallal ngal Allah fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba ko honno hulirton Allah so yeddi ñalande furɗinayde boobo o wi e aya go kadi ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adaballahi shadid kono yo yimɓe hule Allah koni acce hulen Allah hule Allah subhanahu wa ta'ala hulo ñalande nde tawata ñande neɗɗo on yi'inde ñalande darangal nde ñande kala sowinoɗo hara ko nde ñande o sowi kala ko sowi woni ko neɗɗo woni ko jinnayi woni ko kullum kala ko sowi dofis nde ñande jibinayi ɗum hewti hewta hara ko ñallal gotal ma segondo goto feƴƴiri ko oti sowi kon nde ñande o jibinayi e hoore ɗum kay boobo muynowo junne endu yumma makko o fayteno taw anda kon to maɗɗorta yiya yimɓe ɓen ɓe wawi wassiɓe sulu tawaɓe sula hara ko ɗum addi kono ko lette Allah subhanahu wa ta'ala ɗen woni ko satti yo Allah subhanahu wa ta'ala o dande lette makko ɗen ayo haray wiɗen Allah subhanahu wa ta'ala mo ɓanginani en piiji ɗin fof lutti se jaɓɓay ma se jaɓata haɗa en toli subhanahu wa ta'ala yo hoɗe en nani jaɓi donc haray joni noon ɓa en yewti fi ko yowodiri e dargal ngal hi pellet ngal waɗay feccere feere ala ɗum ɗon jamma on ko maɓe ɓe immoka kabruji maɓɓe haray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadiseji maɓɓe an ibnu umar radiallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشه إلى أنصاف أذنيه متفق عليه عبد الله بن عمر يرمي الله ونو مكو كانكو be makko o fillani o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ka hollugol e wonde ma nde ñalande no hulɓini ɓe maaki yimɓe ɓen daroyto yeeso Allah ha neɗɗo o lakke
tampa o soñjo lakkere e naangin haa lakkere makko nden mutinamo hewta haa ka noppi makko ɗo. muttafaqun alay alhadis. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki neɗɗo soñjo haa lakkere makko nden ko nangen tappatamo kon haa lakkere nden ara haa ka fewndo noppi makko ɗo. yahibu ahadum fi rashihi ila ansafi udunayhi. o wirno ka nder lakkere makko haa hewta ka feccere noppi makko ɗo, haa hewta ka fewndo noppi makko ɗo. ko ɗum waɗi piiji yewtete neɗɗo inna kono ɗum wata wonirde. toujours alqur'ana no inna sanurikum ayati fala tastajilun. kala mo hoolota ko ɗum ɗo suwatti o gonɗin Allah ma o gonɗina Allah ñande yawmal qiyamati o yehi kala ko yewta kon par ce que ko ayaji alqur'ana e makondilaɗo sallallahu alih wa sallam wona yewtede. donc ɗum ɗo koko waɗata wano nelaɗo sallah sallam ɓe makade hadith maɓɓe wondema ya'raqu nnasu yawma alqiyamati hatta yadhabu araquhum fi l ardi 70 dira'an muttafaqun alayhi. ɓe maki yimɓe ɓe lakkoyte ñande yawma alqiyamati haa lakkere nde yahaka leydi embere sogone capanɗe jeeɗiɗi 70 dira'an. an ɗum ɗo fof haray neɗɗo faala ɗo waña yeddugo inna kono ɗum ɗo wawata waɗirde gasi inchallah wallahi en fuu men en iway ɗo kala ko yewta neɗɗo hooli o ma o hoolaki haray inchallah mo kaddiri oyo yayi yo Allah hollu en ko tawata ko weltinta ɓerɗe meɗen. donc haray nelaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki kadi hadise maɓɓe ka hollugol wondema lette e yangi e konso kan saare ko woni ka dargal ton. haray ɓe maaki hadise maɓɓe go wondema nelaɗo sallah sallam ɓe maaki hadise maɓɓe an abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjuman fayandura aymana minhu fala yara illa ma qaddama fayandura ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama fayandura bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqu an-nara walaw bishiqqi tamratin muttafaqun alayhi. ɓe maaki ñande yawmal qiyamati Allah hay e gooto moɗon si wona o yewtida e Allah tabaraka wa ta'ala hara ala hay gooto nantinowo interprète ko nantina ko yewti wo Allah o faama siko chinois siko arabe siko pular siko français siko anglais kala ko o yewti Allah subhanahu wa ta'ala o beesonaki e nantinannede. neɗɗo o ndaara hella ñaamo o tawa ala tensionna ko ardinani hoore makko o ndaara hella nano tawa ala sina ko ardinani hoore makko o ndaara yeeso makko o yiya tati wona yiide yeeso makko nelaaɗo maaki rentore e nge yiide haysi ko embere peccum tamaro haysi ko peccum tamaro goɗɗo heɓi ko waɗa moƴƴere itta sadaka moƴƴore haa to jinɗo nelaaɗo maaki rentore e nge yiide haysi ko sabu ko ɗum ɗon. donc yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandu en ɗum. donc haray ɓe maaki kadi hadise maɓɓe ñande yawmal qiyamati ka hollugol wondema nge yiite no hulɓini yo Allah dandu en. ɓe maaki kamɓe sallallahu alayhi wa sallam yu'ta bi jahannama yawma idin laha 70 alfa zimamin fi kulli zimamin 70 alfa malakin yajurrunaha rawahu muslim. ɓe maaki kadi
hadise maɓɓe wondema jahannama on addoyte ñande yawmal qiyamati jahannama on o participe jahannama on o aray ka yimɓe ɓe dari ɗon nelaɗo sallah sallam ɓe maafi jahannama adde haray malaikaɓe guluje guluje capanɗe jeeɗiɗo haray no wondi e ko wiyete ko zimamu ɓoggi guluje capanɗe jeeɗiɗi afan haray yide ngel no humina jolokoje guluje capanɗe jeeɗiɗi jolokowol gotol be haray malaikaɓe guluje capanɗe jeeɗiɗi no jogitingol no pooɗa piwota yite ngel wibbo yaha ñaama yimɓe ɓen haray hunde ñawakata subhanallah joni tawi woni o hadise ɗo goɗɗo wi ko ɗuma joni naten ka alqur'ana ndanen tawi ko gonga jahannama aroye jahannama senge aroye fa ji'a yawma idin bi jahannama yawma idin ka yatadakkaru l insanu wa anna lahu dhikra jahannama on addoyde nde ñande nen nde ñande neɗɗo anday ko honɗum o arnanno e hoore makko e fe golle moƴƴe ma golle bonɗe donc si tawi woni goɗɗo kadi wallahi hotal a faadila si goɗɗo miiji ke ɗo joni joni noon se waɗi total o malaika ɗon jogitotoɓe ɓen en général total haray ko 4 milliards 900 millions malaika woni ko jogitoto yiite ngen ihwatal iman fiyotange mettu yimɓe ɓen mettande wotere innaha tarmi bi shararin kal asir inge bugo perte a sikkay ko étage towɗi hakke ko nge fiisi kon inge nervi nge faala hen ngade yeddo Allah subhanahu wa ta'ala 4 milliards 900 millions mo waɗi so waɗi machine joni yani guluje capanɗe yani 70 000 wiyende joni wonande ɓe nanta ɗum ɗumen 70 000 multiplié fois 70 000 ndaran ko jeli jonnoyta machine hoto ko soy koye wata calculde ɗum ɗo montant ko ordinateur ma ɗum machine jana on taway ko 4 milliards 900 millions woni malaika ko jogitoto yiite ngen fiyota ngen ñaamo yimɓe ɓen joni noon imagine on no malaikajo gooto so yiɗo joni ha ɓen ɗon tun ɗum ɗuɗana multimilliard bani adama e jinnat ɗum fof ɗum ɗuuɗa malaikajo gooto ihwatal iman si at on ɗon tun innama yo gardu dendanangal yimɓe ɓen o wawa gardude hay gooto busata malaikajo gooto joni ƴetten misal mum joni exemple wono sayna jibril o arayno o adda wahayu ñande goo nelaɗo landimo service giɗo am on accimi eno wonirɗano jibril inni a wata layide ka annaɗo laaɗo ɓe inni accu tum hollala o fonti gabitangol makko gotol ngol wirni hirnange e funnange ɗum noon jibril mo mari gabitanji jelu 600 janaha temeɗɗe jeego gabitanji jibril no mari joni o fonti gotol fetti ngol wirni lewindin e kam yani hirnange e funnange fof wonde tuma nelaɗo yi'imo no woniri non entiére ndaron ko Allah subhanahu wa ta'ala non jamɗi naati fa ko mijoto ɗen ka arnam ɗo kontuɓe yimɓe heƴoyta ɗum ko wowlafude konto ɗum wonoyte ndaare waɗen imagination ɗum nelaɗo sallah sallam ɓe maaki wala ala aya ɓurano wi'i noon wala kadi ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa ndaron no leggal gotal ka sidratul muntaha jibrilu ƴawi ɗon e leggal gotal o fonti gabitanji makko temeɗɗe jeego tawi ko e hoore leggal kadi o woni ihwatal afadila
hono tinuɗen ɗo joni so miiji ke malaika no ɗum anni ndarenta ko doole maɓɓe ɗen wuttandu woturu pot malaikaji waɗa kala ko woni ɗo fuu maaya leydi e pelle mum fo rondodira ɗumanno aya ɓurano yewti fa ida nufika fi suuri nafhatan wahida aw nafhatun wahida wa humilat l ardu waljibalu fa dukkata dakkatan wahida nafha wahida laysa nafahatin kathira wuttande wotere malaikaji waɗa tum fof leydi o e pelle o fof rondodira munconde wotere ko ha honto ɓe donni irkotal imani imagine si ɗo wottiɗo joni juulide nde yo Allah danɗo ma wiye to joni suudu ndu yaliri ɗon haray on andi hulay doole an ɗen nano fi wuttandu woturu ko woni konga fof re'a nde wotere o wi kadi wa nufika fi suuri fasta'iqa man fi samawati wa man fi l ardi illa man sha Allah wutte ka aladu ummi ka aladu yani ka o maɗɗi ɗon wuttande wotere ko woni kon ka leydi e ka kammu fof maaya sowona ɓe Allah ittintini ɓen ɗon e hoore ɗum kay wuttandu woturu hakke ko dolni kon yimɓe ɓen foppu immo wa nufika fihi ukhra fa ida hum qiyamun yanduruna wa ashrakat l ardu bi nuri rabbiha donc wuttandu woturu pet yimɓe ɓen foppu kadi immo wuttanduji ɗiɗi wuttandu woturu hakke ko dolni kon dendanangal ko on ɗo kon fof feƴƴina wuttandu woturu kadi dendanangal ko ɗumanino kon immito ko ha honto ɓe dolni ñande yawmal qiyamah si darama malaikajo goto Allah wi yo sirveyu fof ataka fof imo wawi atakude hay goto busata naafino malaika imagine ko Allah yeru ko Allah mari malaika nelaɗo sallallah sallam ɓe maake hadise maɓɓe affati samau wa hukka laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabiha illa wa fihi malakun sajidun lillahi azza wa jalla ɓe maaki wonde may hadise maɓɓe kammugu ngu ñeƴƴi ngu otti no hanani ngu nonde ngu otta kadi ɓe maaki alaka waɗa kollima nayi mawdi'u arba'i asabi'a illa wa fihi malakun wadi'un jab'atahu lillahi azza wa jalla si wonare malaikajo no ɗon waɗɗo tiinde mum no sujjani Allah tabaraka wa ta'ala ɓe maaki wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalilan wala bakaytum kathiran fama taladzartum bin nisa'i ala alfurushi wala kharajtum ila su'adati taj'aluna ila Allah ta'ala ɓe maaki ɓe wondiri Allah tabaraka wa ta'ala siɗen anduno kamɓe nelaɗo ko ɓe geli e danger ji e gordo gardare ko woni lakara ko gokkunni jelayno ɗen harayno ko waɗeten wo ko wullugol e kadi goɗɗo neminortano sonnajo ɓe maaki ko waɗeno ɗen ko yaltugol ka laawi tun ya Allah hara ɗen nodda Allah tun ɓen wulla e makko yo yaafo en ko ɗum tun waɗayno ɗen donc haray so calculi ɗum ɗo wano nelaɗo sallah sallam ɓe maaki hadise maɓɓe ka baytul mahmour haray ñande wo ñande malaika malaika ko yahi guluje taara to wangoto suudu ndun ndu ɓe hewtata ɗon ha ñande dangal dari donc haray ida sa'alta ya akhi kayfiyatu maji'ihim ila nnar sa landike ɗon noon akhi ko honno no joni yimɓe yedduɓe Allah ɓe naadiroyte yiide ko koyɗe maɓɓe ɗen ka ko honno istami ila qawlillahi azza wa jalla o wi innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yawma yushabuna fi nnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar Allah wi ɗi bandiji yedduɗi Allah subhanahu wa ta'ala ɓe ko yimɓe wiɓe feetere hiɓe wa sulankadi yani hiɓe majjere hiɓe feetere haqqille maɓɓe no piyi e fe Allah subhanahu wa ta'ala ñande ɓe daasiroyte geete maɓɓe ɗen ɓe naɓɓe ka yiite hina seppugol haɓɓa ooti e hoore ɗum hiɓe haɓɓa jolokoje koyɗen no wengaga ɓe daasire kadi masalan yeeso maɓɓe ngon wono Allah wiiri idil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun
hara kolomboje e jolokoje e gorɗo garda no waɗaka daaɗe maɓɓe e hoore ɗum ka nder yiite ɓe naadoyte yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandu en. Donc haray Allah subhanahu wa ta'ala on o ɓanginani en piiji ɗin fof lutti se jaɓay o ɗaynaali en nelaɓɓen ɗaynaali en ceernoɗo men ɓen ɗaynaali en haray yo Allah subhanahu wa ta'ala en waɗu en nani jaɓi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala o yewti kadi wondema e aya makko goo o wi'i yo yawma nahshuru lmuttaqina ila arrahmani wafda wa nasuqu lmujrimina ila jahannama wirda. Allah wi'i wondema ñande men moɓoyta huroɓe Allah ɓe men naɓiraka aljanna haray ɓe waɗɗi hiɓe accompagné hiɓe weltine Allah men moɓoya bandiji ɗin wona suuqul mujrimina min moɓoya yedduɓe Allah ɓen bandiji ɗin ila jahannama wirda ɓe yara ka yiide jahannama haray ɓe jola wande nayi gorɗo gardanno to no sogge hara no fokkiti yarwol no ƴawinira wirda. Donc haray en andi ɗo façon no ɓe naɓirte noon ka yiite haray raɓɓinino ɗen kadi ɗon yahen kadi ida sa'alta an ta'amihim finnar. joni noon sa landike ko ɗum ñamete maɓɓe ka yiite istami'i ila qawli jabbari samawati wal ard yaqulu fi muhkami tanzili wa huwa ahkamu yani wa huwa asdaqul qa'ilin o wi adhalika khayrun nuzulan am shajaratu zaqqum. e ko ɗum ɗo ko jokkuɗon ɗo ɗan puydan ɗo waɗugol ɗo ko welata ɗum ko ɗum ɗo woni ko moƴƴi jipporgal ka Allah masalan ko rewgol Allah waɗa ko o faala heɓoya aljanna ko ɗum ɗo woni ko moƴƴi kaako jipporoygol ñamoygol ko wiyete ko zaqqum. Allah wi innaha shajaratun takhruju fi asli ljahimi tal'uha ka annahu ru'usu shayatin wa innahum la akiluna minha famali'una minha albutun thumma inna lahum 'alayha la shawban min hamim thumma inna marji'uhum la ila aljahim. Allah ko beɓe ñamoya leggal wiyetegal ngal zakkumi ngal ko fuɗugal ka tumbere jahannama haray ɓe hebbina kadi deedi maɓɓe haray no wodani ɓe kadi e hoore ko ɓe ñaami kon hara ko yani ko piiji wulɗi wano ndiyan e ko nantata e ƴiiƴam e mbordi ko ɗum neɗɗo on woni ko yarnoyte e hoore ɗum ɗon kadi. wono Allah tabaraka wa ta'ala yewtiri aya goo kadi thumma innakum ayyuha dalluna almukaddibun la akiluna min shajarin min zaqqum famali'una minha albutun fasharibuna alayhi min alhamim fasharibuna surba alhim hada nuzuluhum yawma ddin. o wi kono yo yedduɓe Allah bandeji ko pelletti ko ma ñaamon ko wiyete kon zaqqum hebbi noon kadi deedi mon wano ƴuugeje ngeloɗi e hoore ɗum kadi hara ko lette wulɗe woni ko woodani on hara ka jipporgal mon ngal ko ka yiite jahannama yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandu en. o wi kadi aya goo inna shajarata zaqqumi ta'amul athim kal muhli yaghli fil butuni ka ghali alhamim khuduhu fa'tiluhu fi sawa'il jahim ثم صبوا في فوق رأسه من العذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. الذي قال يتنقل زقومي كن يامت يد الله سبحانه وتعالى قال يتنقل زقومي كن يامت يد الله تبارك وتعالى ونياما قال بهبنا ديدي ما بدون كدي e hoore ɗum kadi ɓe juure e dow sala hooreji maɓɓe hara ko yiite wulnge kadi Allah wi'ana ɓe ɗum dekke yani dogu dekku lette ɗen innaka antal azizul karim ko an faamin kini noon ko an woni tedduɗo an ka yani wo ko menen andi ko ɗumanotoɗo ma sakko e diine Allah subhanahu wa ta'ala kan yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu ɗum julɗo kala ka laawol Allah waɗete mi torike ma aki siɗa heɓa feere participe sa heɓata feere wota décourage jama wano joni exemple misal haray yo Allah subhanahu wa ta'ala on waɗu en nanuɓe jaɓɓi gollitiriɓe gonga kadi wano nde juulude men monen bekke yo Allah dandu julɗo o ontude kara makko o yeeto goɗɗo wondema nden ko juulirde kaariɓe wota dépense juulirde kaariɓe acca hunde kaari yo Allah dandu ɗum julɗo wallahi yo Allah dandu ɗum kaburati kalimatan takhruju min famihi konngol molanagol yaltika kara o neɗɗo
sa fa hayso juulude no darnede Chine a nanta ko kutubete a juuloyta ton siɗa a mari akhi participe sa ala courage yimɓe ɓen ɓe waɗa ko Allah subahana taala on yamiriɓe kon daare ɗo ko ila arɗen ɗo ko juulude jeelo julɗen ɗo en juulɗo juulude guinéen ko juulude julɓe ɓe tawɗen waɗi ɗo ɗuma ko ɗum julɗon e muɗum wonɗen julde waɗen bayanaji men joni noon si otin inni kañum ko fi kaari tum ma kaari tum yo Allah subahana taala on dandu en ɗum ɗon donc قال صلى الله عليه وسلم حين تلا هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم حين تلا هذه الآية فقال اتقوا الله لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن تكون طعامه سبحان الله لا صلى الله عليه وسلم بما كي هولي الله بما كي تؤبر ووتر الزقوم قال لك قال zakkum ngal wolde no ka Qur'an si toɓɓere wotere mum sinti ka hoore leydi ɗo ka hoore ndiyan wonno baharuji ɗin fo ɗi fof ɗi mondodiray ɗi wona haaɗuɗan halka dendanangal nguureji yimɓe ɓen ko rema e kala leggal ko fuɗɗuno dendanangal majje ɗe yoora ɓe maki yeetelan noon ko homno woniri ommotata ko ɗum no woni ñametemum dimbi e kiikiiɗe segondo ɓaawo segondo donc haray iwen ka ñaameteji maɓɓe ɗo yahen joni ida sa'alta ida sa'alta an sharabihim finnar sa landiki ahi ko honɗum woni ñaamete yimɓe yani jaram yimɓe yedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu tabaraka wa ta'ala ومن ورائهم جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يزيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت haray Allah wi no ɓaawo maɓɓe yiite moolanange hiɓe yarne ndiyan ka nder lette ton ka nder jahannama ton hara ko immorde e ɗiɗɗiɗir ko wiyete kon sodide wanno woodi ko wiyete sadide no woodi ko wiyete shadid no woodi ko wiyete sodid sodede on ɗo ko ƴiiƴam e mbordi ko wiyete ko ƴiƴƴiɗiri ko wiyete ƴiiƴam e mbordi neɗɗo on o yarne ɗum ɗon Allah wi yata jarra'uhu o ɗoɗo ɗum o moɗa yani to ñaami leggal ngal furwi zaɓɓumi on ara haa ka daande ɗo sakka tuttotako ɓennotako directement o ɓaaƴa ndiyam o adda ɗon ndiyam ɓe addanamo ndiyam ɗan tawata kay ko ƴiiƴam e mbordi so maɓɓike ɗum o ɗoɗo wala yakadu yuzihu o wawata moɗude few wa yatihi lmawtu min kulli makanin wa ma huwa bimayit mayden iwtiramo gauche à droite kono tawa o wata mayde iɗen andi nen tigui wiɗe mayde ko wotere kono ndelle ko wajibi ka tawa mayotako wono Allah wi fa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuha bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa Allah wi wowlu gonga ko Allah yamirma fa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur kala jaɓu faalaɗo yo gonɗin kala mo faalaka yo accu ɗon haray wa ma ala rasuli illa albalagul mubin fawaki nelaɗo o waajotoɗo o sona wowlugol ka deftere Allah e ka sunna nelaɗo haray jaɓugol ngol ko jama on haray geeli julɓe ɓe geeli donc haray nelaɗo Allah subahana taala wi wondema si ɓe ɗaɓɓi faabo in yastaghithu si ɓe ɗaɓɓiri faabo ndiyan yughathu ɓe faabore bima in ndiyan kal muhli waɗan wano nebban tayinaɗan Allah hatta ɗum o wi yashwil wujuha wallahi so addi faani hunkun ɗo fi yargol wuri o yaran ɗangoy taw dendanangal ko woni kon ka yeeso e tewe fof ñooro yana ka nder miran hun ton Allah wi yashwil wujuha aya qur'an Allah wi kadi bi'sa sharab o wi ɗan jaran ɗon boni o hattal ɗon o wi wa sa'ati murtafaqa yani restaurant joɗorde bonde kay woni ɗon kaɗan yarete ɗon yo Allah subhanahu wa ta'ala on dande donc ida sa'alta ya akhi an thiyabihim fi nnar yaqulu tabaraka wa ta'ala yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar wa tara al-mujrimina yawma idhin muqarranina fi al-asfali
sarabiluhum min qatran wa taghsha wujuhahum an-nar. Allah wi nyande ni leydi do changé de leydi go watte. Allah subhanahu wa ta'ala wi ayi ay nden nyande bandiɓe yedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓen haray ɓe jolkidira e kolomboje haray coñci maɓɓe ɗin ko immorde e ka nder yiite ko toon ƴettete ɓe moƴƴinane coñci koɓe ɓorno wona moƴƴingol jandi wulnaka yiite ma ko ƴettugol yiite ngen tigi tafa moƴƴina ko ɓornete kon ko min katorani ƴette toon neɗɗo on ɓorne joni noon imagine ihwatal iman doloke yiite paɗe yiite oti no ñamude yiite no yarde yiite no waali e nder yiite ihwatal iman narun ala narin yo Allah subhanahu wa ta'ala on danɗo e lette makko ɗen ko ɗum nelaɗo sallah sallam ɓe maaki ɓe yini inna ahwana ahli nnari adaba yawma alqiyamati rajulun yuda'u fi akhmasi qadamayhi jamratani yagli minhuma dimahu ma yara anna ahadan ashadda minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaban muttafaqun alayhi ɓe maaki ko ɓuri fanɗude e lette marɗo lette yani ɓurɗo fanɗude heɓugol lette ñande yawmal qiyamati ko neɗɗo mono waɗoye ka ley teppe mum ƴulɓere yiite ma ɗum ƴulɓe ɗiɗi yiite yani teɗa kapite gokkum e gokkum waɗe ka koyɗe makko ɗiɗi kono si waɗama ɗon nelaɗo sallah sallam ɓe maki yagli min huma dimahu haray ngandi makko ɗin no fatude sabu ɗen paɗe ɗe watti ɗon ko no ɓuri fanɗude yiide joni noon kanko o yi'a wondema ala ɓurɗo mo hayfude lette kanko mo miijo mo ɓuri yimɓe ɓen fu marde lette nelaɗo sallah sallam ɓe maaki ko on ɗon ɓuri fanɗude lette e jama on fu yo Allah subhanahu wa ta'ala o dandu en donc haray en faamiɗo joni noon haray si tawi woni neɗɗo landike kadi ko honɗum wonta par ce que ɓe heɓɓay toon kadi danɗe yiite ɓe heɓa kadi ko wiyete kon sanke ɗon andi ko wiyete kon sanke contre sonsoli on anti moustique on otin waaloto ƴetta couvre dankitin fof haray ɓe mari ɗum ñande yawmal qiyama Allah tabaraka wa ta'ala o wi inna alladina kaddabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama wala yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat wa kadhalika najzi al-mujrimin shahidu min lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi al-zalimin Allah ɓe yedduɓe ayeji Allah ɗen ɓe wowle otin yeddinkino Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓe natoyta aljanna fadde yani kammu gon udditantake ɓe sakko ɓe ƴawra dow ton ɓe natoyta aljanna ha ngaari ngeloba ma kala ko janɗi ƴetta heƴa e wuddere masalan andi ɗo ko minal mustahil ɓe maki ko ni tigui ma yoɓirta kala bandi kono ko falɗen ko yewtude o wi'i no wodani ɓe ka jahannama to mihaadu daɗɗudi ɗum kadi ko jaɓɓude yiide wa min fawqihim gawash joni noon ɓe ƴetta ɗum no ara rideau on no kuufori rideau yiite danki yiite coñci yiite paɗe yiite kufune yiite ndiyan yareteɗan nan ko yiite ñaamete on ko yiite ya ihwatal afadila ɓe naade kadi e tiyoji fi amadin mumaddada donc ɗum ɗo fof ko naarum ala naari donc haray noon si neɗɗo on landike kadi wona joni misal exemple wona joni ko honno ɓe wondoyta ka aljanna haray ko ɗon wonɗen sakkitorde afan ka yiite haray ko ɗum ɗon wonɗen sakkitorde inchallah almuqaddir haray joni ten ceernoɓe men ɓe yewtere nden haray ta hasmu ahlinnar ko andi taw si tawi woni ɓe naadama ka yiite ko andirton kon ko winoɗen kon ka ara num si yimɓe famodiri ɗo e hoore ko Allah subhanahu wa ta'ala añi a mawɗo min komi wima ko ɗaɓɓere ara haray gollutun ɗum ɗo a yahay hajju aray laɓɓina jawdi ma ɗin ma hajjino yakare gasi oti nana ɗum ɗon komi wima moro ɗum na ɗum e ɗum ma ɗum ñawlo suudu ko fi ɓiɓɓe ko na probléme non ɓe ko ari ɗo usage oyi arkoy ɗo hankino faaɗinana men ɗo gurdan amen min komi wiyete ko Allah andi ko woni konka ɓernde ko ɗum kanko nangidirta gasi yafade probléme joni ndarenno si neɗɗo yeddi Allah tabaraka wa ta'ala ko honno taw o andi taw ɓe suuɗodiray andi ɗo ɓe ɗaynodirno ɗo ɓe sikka ko ɓe gotum e hoore ko Allah añi kon ñande yawmal qiyamata noon ɓe suuɗodira jente Allah no yewta o wi ittabarra alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'awu al adaba wa taqatta'at bihim al asbabu
ñande jokkanoɓe nanananoɓe ɓen e hoore ko Allah añi kon ɓe suuɗoyto ɓe yamirnoɓen yani ɓe yamirnoɓen yo waɗu ɗum ɗon ɓe yi'atul lette ɗen dendanangal yani ko wiyete kon enɗan e weldigal taƴa directement tawa hande kay ko conséquentare andi ɓe fuɗɗi wadde mukkal par ce que ɓe ɗayno woɓɓe ɓe ƴetta e garanti wondema waɗu tum ɗum ɗo mi fawtanoytoma ɗum e ɗum ma ko ni eni wallahi ihwatal iman ɗum no kirɗi donc joni noon si woni ɓe ɗumannike ɗon Allah wiya o wi wondema istabarra alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'aw al'adaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alayhim wa ma hum bikharijina min an-nar wani tawɓe fuɗɗi suuɗodirde